At datayo ti may kapat, kakabsat, kadayjay, vital things that God wants us to consider. Number 4, consider how God values His work. Dahiti nga kabsat, adakin kuha na iti ayat. Tamo maaramid ti kasta nga panagsakripisyo, nuhan kagay ayat. Pagarigam lang ti agar-araman kakabsat. Uri upat li mga bantay tila sa atin na no agay ayat. San na pampanunutan di distansya na. Kat no kuna di balasang tay man la kumasabong ti karabasa. Mangted adan tupay kabatitinan kakabsat. Ken marunggay ken sagpaw nga tinuno nga bangus. Kat saan na nga ibilang kakabsat nga detay anyamot deto yan nga balasang ta. Han agri-reject na no di kat ragsak na. Nga ipaay, DJ kasla, ar-arapaapan, dito ngay ayatan na. Hello? Tiya po kakabsat, arapaap na. Nga digitoy nga project mapatakder. God can provide the resources in many ways. Mabalin na mo tatignayan, digiti politiko, tayo sudat mangtad, apay kuma. Mabalin na mo kakabsat, ti mga ramat nga, adda digiti tao nga tignayan na, kat ilako na kakabsat, digiti sa nikwada kat itod na nga para ti kapilya. Ngam ti arapaap ti apo, datayo nga pamilya na ti HBBC, karaman kayo nga partners ti HBBC, kayat na nga datayo ti aramatan na para iti panakay patakder iti trabaho na. Kat dayto nga kapsat, han nga isunat na baknan. Actually, ti trabaho ni Brother Jeric kat detay dicer. Amoyot dicer? Para ipurwak ti dice. Han, ti dicer kakabsat para urnos kadagitay lako ti grocery, tama? Digitay products, para iurnos digitay products ti grocerya. Ije Claveria kan ije Sanchez. Kat iso di ko na us-usaret deti nga motor. Ngam gapo ti panagayat na itiyapo. Panagayat na ti ministry. Kat imbilang na, nga numan pa'y nanumuti adaken kuha na, paset iso na iti dayto nga proyekto. He takes ownership of this project. Datayo ko mga members, that should be what we feel. We should take ownership of this project. Hante ko malanga member kat kasla, nangibingay tayo lang. No di kat talaga nga impaay tayo, DJ, paset tayo, kaputa tayo, paset iti dito nga project. Consider how God values His work. In the book of Haggai, chapter 1, verses 4 and 5, Kapitulo 1, versikulo 4, aging ganat 5. Kunana, is it time for you, O ye, to dwell in your sealed houses, and the house of God is waste? Panawon ka din, tapno agnaad kayo, kadigiti nagpipintas nga balbalayo, nga naglalapsat, dagiti bobeda na, samantalang ti pagtaenga, ket nabaybayan, wano, waste. Napabayaan yun. Yun. Well, madaydayaw iti apo kakabsat. Okay? Madaydayaw iti apo. Kaya't kuman lang i-announce dito. Kitamtikin na imbag ti apo. Nag-respond ni Ma'am Ederlina. Ta Facebook? Nag-respond ni Ma'am Ederlina. Listen to this. Kunana, Brother Martinez, I will buy you a new motor. Wait for my return soon. Oh. Ilako yung digitalugan nyo, daw masukatan ng kakabsat. Sa totoo lang, itay agtes-testimony ni Jeric, agkarkararag ti pusok, maasyan. Ngam amom no cheerful giver, ti may sa tao, hamo ka asyan. Kasi nagasat dayjay. Kunana, it is more blessed to give than to receive. Day kabsat, inlako na ti motor na awang pagluganan nan, hamo nga ay-ayon dayjay. Kasi di pinang padayaw na ti Apo, sigurado nga isubli ti Apo ti adogeng kuanan. Oh, ket ti ited ti Apo kakabsat, brand new. First time nat agka-brand new siguro dito. Tanyo kakabsat ti kinaimbag ti Apo. Uridya kag pritsen, umanay nga mensahe kada kay di kita ang kakabsat. But anyway, dito yung preaching ko ita, ket saan nga tapno blessan na tayo ti Apo. Ti number 1 nga makita yo, saan nga di panang subad ti Apo keng ka. No di kat di pa nang ipakitam ti panagayat mo keng kuanan.
Ti Apo kakabsat, napatag ka kuana, insalakan na ka. Kat ingkabil na ka iti kagimungan, napatag iti trabaho na. Dito nga project, napatag iti puso ti Apo kakabsat. Dito mapaspasamag nga project iti sementeryo, dito project iti building ti lawag, project ti pasukin, napatag kinkwana kakabsat. Kat kayat na nga makita, no kasanumot ti panangipatag tayo. Well, to God be the glory, for many years, adu kada tayon ti adapagtangan na, adalugan na, madaydayaw iti Apo. Kat kuna ti Apo na, I have blessed you. It's time, nagsakripisyo kayo para iti daytoy balay ko. You know, ti panangted kakabsat, kadagiti agay ayat iti Apo sa nga narigad. Kas kuna tayo, you can give without loving, but you cannot love without giving. Ada ka no may nga ubing. Ket nakita na detoy may nga lalaki nga madama na kakabsat nga pumpunasan detoy sports car na. Ferrari. Ket na-curious detoy ubing. Inasitgan na di lalaki nga agpunpunas kadetoy nga sports car ket kunana nga kasta. Where did you buy your car? Kuna detoy ubing. Where did you buy your car? Simong bat di lalaki ket kunana, my brother gave this to me. Kuna deti ubing, sana all. Kat kuna di lalaki, sana all may ganyan kang kapatid, no? Sabi niya, hindi. Sana all kagaya sa kapatid mo. Ibig sabihin, I wish I am like your brother. So, dito nga ubing kakabsat, haan nga ti dream na adda kumamot kabsat na nga mangtud keng kuana ti Ferrari. Ti dream na, kaslaak kumadi kabsat na, nga kabailan na ti mangtud ti Ferrari. Kakabsat, naragsak ti umawat, ngam nagasgasat, mas blessed day jay mangmangted. The Lord Jesus said, it is more blessed to give than to receive. Kita nyo, miracles are happening right now. Paunay ka de, tanggap sa Jack, makamove on de. Kung ni Brother Jeric kakabsat. Siguro kung kunayo, sana all ka parang Brother Jeric. Pero alam nyo mas maganda, sana all parang Ma'am Cadelina Hughes. Nga si ka di imbawat, si ka di mangmangten. You know, deti panakaisuro iti panangted iti church. It's not just because we are raising fund. Automatic deta kakabsat no ammo tayo ti generosity. We are not first and foremost raising fund. We are raising our faith. No apay nga hantay kaya ti mangted kasi nabasit pay di pamati tayo. Ngam no dakkel di pamati tayo hanga narigat ti panangted. Daira nalaan kakabsat nga dadeti building project nga paka-i-challengean kadatay ti panangted. But the challenge actually is not about raising the fund or finances that we need. It is about raising our faith. Generosity is the spirit and action of freely and frequently giving. Generosity is not wastefulness. Ti panangted ket saan nga kasla pa nagsayang. Tagsayang deta pag ipanam ti kwartam, mabalin ako na dagiti kabagyam. Nga saan na makaawat ka dayjay pusom. Nga saan na makakita ka dayjay pamatim. Nga dinaam mo day Diyos nga pagserserbyam. Mabalin ako na daking ka, nagsayang daytan nga aramidem. Generosity, mga kapatid, is not wastefulness, but it is stewardship. Because generosity is appropriating. Inkabil mo what God has generously given you. Meaning, inusar mo iti apagiso, dayjay inted ti apo ken ka. Inpaay mo ijay rebeng nga pakaipanan na. Dayjay inted ti apo ken ka. Generosity is not wasting. It is stewardship. No stewardship ko nam, no steward ngamin, agay aywan ka iti maysa nga resources, nga saan mo kukwa? Kukwa ni Apo Diyos, inted na impaaywan na kang ka. Kat dayjay nga nang ipaay, adda kayat na nga pangilaanam dayjay. Of course, the Lord provides our need, titaraon, food, shelter, and clothing. Ngem iti daytoy kakabsat, mamatiak nga adda i-provide iti apo ken ka, nga isut mabalim mo nga iyeg ipaay,
para iti trabaho iti Apo. Amen. Dama ng kakabsat na eh. Kuna ni Brother Rex Asidera, Brother Jeric, kanyak tumeten ta helmet mo, palubos ti Apo. Sagmamanot helmet, 3,000. Eket ni Brother Rex, kita mahilig timot motor, baka di kita sagi 15,000 ti itod na. Kung kunak lang Brother Rex. Siguro iniisip nyo ngayon, sana all Jeric. Hindi. Sana all Rex. Si, tinature tayo kakabsat, nakaragragsak tayo umawawat. Malaksid no ti awatam katay, oy, adasyapim ko nada. Medyo hanggang naragsak kasi agparwar ka kwarta di jay. Ngayon na ko nada king ka, oy, ada LBC nagkapot abroad. Po kakabsat, o luto ka maksat di jay. Kasi ingka sangon di LBC. Pero alam nyo, tinature tayo, adda tayo ka di jay, naintawan nga, sana all may natatanggap na ganyan. Pero amuyo ti isursuro ti Apo kada tayo, sana all nasursuro na itimangted. It's all about generosity. The generosity kakabsat, it begins with the recognition of how generous our Lord is. Mabigbig mo nga ti Apo kakabsat, naka-generous king ka. Kat no kitaan tayo ti biyag tayo, Psalms 116 verse 12, kunana ijay, what shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Gururek, baka dama mangi bagatan, kwak to ta sidecar nang kunada kakabsat kada. Jack maka-move on ka dito nga mapaspasamak ita kakabsat. Amuyo, sa totoo lang, hangko kang pagtestimonyo ni Jeric ng recently, nag-message kanyak, in-share na ngamin, dedikat kunak, tinignay nakti Apo, nga kunak Jeric, record mo tuman deta, ta i-share mo kat makapa-challenge deta nga pambatim. Praise the Lord. What shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? So, hangka nga generous, no hamo mabigbig ti kinaimbag ti Apo keng ka eh. It all starts with recognizing how generous our Lord is. Makita tayo kabsat, 2 Corinthians 8:9 ni Apo Jesus. Kunana, for you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, ni Apo Jesus, nabaknang, yet for your sakes, gapo kada tayo, bimaba, nagbalin nga napanglaw, tapno babaan ti kinapanglaw na, pabaknangan na tayo. Mabalin ako nam ita, inawat ko ni Kristo, ngem kaslahan ko marik na nga nabaknangak. Hamo ka sa paulan nga marik na, iuray mo lang nga matay ka. Kasi tumatay ka, mapangkadjay, balay mo, streets of gold. Mabalin, inawat ko ni Kristo, kasla jak marik na nga nabaknangak, samo ka sa paulan na marik na, iuray mo lang nga matay ka. Kayat mo, nga makitan? Aguni ka lang, te ikararag ka. Total nalawa, di sementeryo tayo, di pasuking kakabsat. You know? But He made us rich. Kat anyan nga kina-generous iti Apo. Iso nga dati pa nakakita tayo dito, isut mang motivate. Generosity is not all about what's in your pocket or in your wallet. It's all about what's in your heart. Tipan nang ted kakabsat, haan agdepende numanot nagyan di bulsam, o numanot nagyan di wallet mo. No di kat anyat nagunag, anyat puso nga addagan ka. You know, the Lord Jesus Christ was in the temple, ket buy-buyaan nakakabsat, di gito'y umay agidrop the offerings. Di giti babak ng team mo na, kas gagangay siguro, isudat mangi-spearhead ti giving, ta isudak kadadaklan ti may itid. Ket ti pa nagitid dapay kakabsat, ket tay talagang itinagda nga tay pahalata. So, amulat ta, digiti taon nga digitan, digiti mangtid ti dadak, kila kantidad. May isa nga balo kakabsat itinapan, kat nakadumog, put-put-putan na di itin na. May salahaan nga, ti arig na kakabsat, centavo. Isot in-drop na kakabsat. Iniin-inot na, tapno sa namang, tik. Timong bat ni Apo Jesus kat kunana, this woman has given more than these rich people. Well, no kita di value di into di widow kakabsat centavo compare di into di rich man. Ngam ti pangrukudan ti apusan nga di amount. Di sacrifice. Kada di rich man, hanga sakripisyo kadakwada.
Kasi uray dakkel jay inted da, adupay, iti savings da. Ngam jay balo, agpayso nga basit jay inted na, ngam isulaangan iti amin na. It's not what's in your wallet or in your pocket. It's what's in your heart. It's not all about that, but it is what's in your heart. Generosity is giving in spite of the circumstance. Deti panangted tayo itatagakabsat, kat in spite, kadeti circumstansya, pandemic, adut paggastuan, agsasagana, January. Mabaling adu kada kayo excited, ita, pampanunutom, testimonyo ni Brother Jeric kunam, awanti agnot no che buena, total kita kuha. Importante, nasa lunat tayong ag New Year. Awanan ti ag ki Christmas Eve, total kita, hambot nga talaga sigurado nga DJ 25 ti pa nakayanak ni Apo Jesucristo. Itudtay la ti apon. Hello? At that moment, mabaling nga awan iti pagsasangwan. Ngam saan ka naliday? Kasi naragsak ka nga DJ, dapat pagsasangwan yung akinnan mo, napanan ijay yung septic tank. Napan di septic tank ti kapilya. Kasi inted mo nga para ti Apo. In spite of the circumstance. Digiti Macedonian believers in 2 Corinthians chapter 8. Kunana ti Bible, verse number 1. Listen to it carefully. Mabaling ako na tayo. Pastor narigat, ti kasasad mi ita. Moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. How that in a great trial of affliction, dakkel ti panubok da, pakasuutan da ti panagbiag. Nga maglaplapusanan da ti ragsak, Sister Joy, dani Sister Joy. The abundance of their joy and their deep poverty na ilumlum dat kinarigat. Ngem aglaplapusanan da iti ayat nga mangted. Riches of their liberality. So han gayam issue jay narigat ti biag ko uno na baknangat. Day jay gayam parabor nga da jay pusom. Because the Bible says in verse 3, for to their power, no kitaag ko na ni Pablo, deti inted da jay kabailanda. I bear record. Mabaling hala kabailanda deto, kunana. Nalampasan pa di kabailanda. Beyond their power, they were willing of themselves. For, awanan kakabsat. Okay? But, praying us, nagpakaasid akada kami. Kat kunada Apostol Pablo, awatem deti sagot mi. Nga para ka digidjay, agkasapulan, nga pangi chanelam, nga ministry, fellowship of the saints. Kita nyo kakabsat. Ti cheerful giver kan generous, hamo pilpilitan. Isupay ti mangipilit king ka jaitid na kakabsat. Kunana king ka, patayin ka no dim awatan. Uno kunana, jak tumangmangted no dim awatan. Kasi, Apostle Paul was, looking at their condition in life. Mabalik ako na ni Apostol Pablo kadakwada kakabsat dito nga interview. Awang kat pagkasapulan niyo. Ay, Apostol Pablo. Baka mas kasapulan niyo dito. Alam niyo latan. Ngam ko nada, sana mabalin. Hami kayat nga mamisan ti gundaway nga makaitid kami mat. Generosity is a lifestyle. Biyag ti panangtid kakabsat. Hello? Saan nga narigat? In spite of the circumstance. So, anyaman ti kasasad mo ita. Handa mo't require ti Apo king ka, ti kas kadakkel, di jay maitid, di kita dadakkel, di maitid na. But the Lord wants, nga iti daytoy, makapagsakripisyo kamat, para keng kuana. Tam di jay kabsat? Di pa nagragsak, di pa nagtestimonyo na kakabsat? Di jay pa nagtestimonyo na, hanapay amo nga damang tid, king kuanat baro nga motor. Ngam ni Apo Diyos, amo na idin kakabsat. Urayan na lang ti panagtignay dahito nga anak na. Kat DJ nga pa nag-obey ni Jeric kung ti Apo. Okay, you pass the test. So katakta motor mo, brand new. Adapi helmet na. Sino ba yatamang titipang gasolina ng kakabsat? Lifetime gasoline. See what's happening only at HBBC. Number 4, maudi dito yung kabsat na ituloy ko to. Generosity means continually sowing seeds without growing weary. The generosity kakabsat is continually sowing seeds. Nga hangka nga mabambanog.
Hamo kong panunutan nga, mang tedak, anong tungat at maalak. Baka kung kunang itatagat, uy, ilakok mamutay baboy ko, tabarang adamot matignay nga mang sukat baboy ko. Saan ka nga mangted? Kasi mangnamnama ka nga adda mangted. Mangted ka kasi ragsak mo ti mangted. Adda subad na ken awan, ti generous, haan nga expect ti subad. Ammo na nga automatic tulatan makaammo ti apo ken kuana. Ngem ti problema ken concern na, DJ panangted na, naparikot DJ subad na. Ammo na nga problema ti apo DJ. Ti concern na, kasano isuna nga makaited. Kasano nga makapagbula. Kat numampay, sometimes kunana nga ro DJ nabasak DJ 10 paradoxical truths. In his book, The 10 Paradoxical Commandment, kuna ni Kent Keith, the good you do today may be forgotten tomorrow. Do good anyway. Si agarabit kat taimbag, nalipatan danton. Kat uray pa nalipatan da, haan nga di ka pa nag-generous mo, nakasalalay, di pa nang laglagip dagang ka. Di pa nang tud mo, saan nga gapo, taambom nga da subad na. Di pa nang tud mo, saan nga gapo, taambom nga da mga presyar. Wano adan to makalagip. No, o makalagipan, di maupay kanto nga mang tudan. Awan day jay kakabsat. You just keep sowing. You just keep sowing. Agmula ka, mangtud ka, kat saan ka dapat mabannog nga mangtud. Uray man pa'y, di matulungan kat saan na ka maisubad ititulong. Sorti makasapol di tulong. But you never grow weary giving. Actually, God knows it and He does not forget. The Bible says in Hebrews 6:10, for the Lord is not unrighteous to forget your works and labor of love. Brethren, amazing things are happening. Amazing things will be happening. Let us learn to become generous believers. And all of God's people say, Amen. Agdumog tayo kakabsat, agkidum tayo, agkararag tayo. Naindaklan nga Diyos, pauna yan na po, iti pa ng surprise mo kada kami. Dahiti kabsat nga nagtestimonyo apo Diyos. Dahiti nga tatimay sa nga di may malipatan nga pasamak kadagiti nakadado nga gimong miyapo. Halaan nga gapo, dahiti kabsat nga nagtestimonyo. Ket sinukatam DJ inted na nga paragan ka. Apo, ngam DJ pa naka-challenge me, pa naka-encourage me to become generous Christians. That Lord, it starts with recognizing how generous you are. Nga mo, pampanunutan apo, no kasanot kadakil or kabasit. Kaday jay kabailan mi nga maitid. No di kat kasanot kadakil jay puso mi. The level of the sacrifice. Apo, this is a one-time project. At dada mapanunot mi nga mabalim mi nga itid. Ngam deti pa nang tignay mo kada kami apo Diyos. Kayat mo nga mapadasan mi kat marik nami mo ti agsakripisyo apo Diyos. Mabaling awanton iti kastoy nga kadakila proyekto ti HBBC. No addaman kat di pa'y umay ni Apo Jesus, baka 100 years from now. Kat opportunity mi Apo detoy, nga mangipakita ti panagayat mi keng ka. Ken panangipakita ti panagtalik mi Apo Diyos keng ka. Dear Lord, I pray that you continue to bless not only Brother Jeric, ngam digijay, nag-commit nga mangted, mangsukat ti motor na mangted ti helmet na Apo. I know you will bless them, Lord. Katita, we will sign our commitments, Apo, para kadeti, commitment mi para kadeti building project. Kat ikabil mo, di puso kan panunot mi, Apo, di amount, nga kayat mo, Apo. Sikat mangibaga, Apo, Diyos. Name it, Lord. Biyang milaeng iti agtulnog kan ka, Apo. Ipamo, di puso kan panunot mi, ti kayat mo, nga ipaay mi, Apo, Diyos, nga kantidad king ka. Kwam ti gloria kan dayaw, in Jesus' name we pray. All of God's people say,